Bathandekayo, ngiyanivusela namhlanje ekseni. Ngithe mangivuka ngavuka nendaba kaJobe. uJobe owacelwa uSathane kuNkulunkulu ecela ukumlinga njengenceku yakhe. Ithi inkulumo mangiyilalela abathandekayo, ithi uSathane wamlinga uJobe, wamthathela zonke izinto anazo, kwasala umoya kuphela kuJobe. Ithi inkulumo kwaphela ngisho izifuyo, ithi inkulumo kwaphela konke, ithi inkulumo kwavela namathumba kuJobe, ithi inkulumo unkosikazi kaJobe ngoba umuntu owayenganathemba kuNkulunkulu. Bazalwane, uyabuza ke manje kuJobe uthi uphi uNkulunkulu wakho omkhonzayo nomthembayo? Uthi uJobe ukhuluma njengenkosikazi eyisiwula engamazi uNkulunkulu, ngoba uJobe wayenethemba bazalwane lokuthi uNkulunkulu ukhona, uyaphila njengenkosi nomsindisi. Wayelazi uJobe ithemba lakhe la libeke khona uJobe, azange alingise lenkosikazi yakhe ebeyinethemba lezinto zomhlaba, elethemba selibona into zomhlaba ziphela. Wabe sobuza uJobe isimanga sokuthi uphi uNkulunkulu wakho omkhonzayo. uJobe buyinceke ethembekile bazalwane kuNkulunkulu bazalwane. Ingakho uSathane ethe makamcela kuNkulunkulu kumlinga, wathi ngimnika yena ngoba inceku yami ethembekile le. Wathi uSathane ngiyakuphikisa, uJobe uthanda izinto mphazona. Wathi uNkulunkulu never. Wathi uJobe inceku yami, wathi ngiyamazi, wathi ngiyawuphila kimi. Wathi uJobe inceke ethembekile ezweni lasemhlabeni.